Banghini advocate aphan lam hoi ki pia puthak chen thunang ji busi hamphanga songpen kihang. Ingdeng Trokebra Troxy Yonex Sunrise All Assam Inter-District Badminton Kapathu Kicheng. PWD atowar kahinwa kili litu pigajong rat thorpakpen arnikang thim towar kasemarnang. Kardom piniada ABIRTA ke thana bang nilisami marvelous rong pharpi donarju iktha birta angton pen Panjuri kacharia rongalong kedamtang surihini rakri narkep busik niphai narkep arni abhijit lapen nilot palaphan phangkodong kitin pen radatum thorpak pen apran armud dadlo bangso alam ki pen bang plikebra narkep hemkam sam ke janga bang photum aphan karjap pidun advocate ar koing tigathar lapen sarlong ki ing tigathar atum aphan lam hoi ki pia puthak pini KLA sai hemalong HTL jakas KSA APHLC kaya KNA KSU KSYC asong atum pen pherangkia mai ke pha Advocate bahini longbir inti kathar lapen arkoi inti kathar atumpen bang thikebra narkep hemkang sam kejang mate case ke do atumaphan kape jokji aphan Guwahati High Court along nongkache thangklong senior advocate Mano Sarania pen KARBI lapen inglong aso atumsi kejang pupen chelangsi longbir inti lapen arkoi inti kathar atumsi arjab dunlo minimum 48 to 48 হলে তো এনেকুৱা হয়তো পুৰা হৈ যাব মিটিং পুৰা ভিউ নহয় এটো ক্লায়েন্টক লক কৰিব লাগে ক্লায়েন্টক লক কৰিলে যদি আমি আমাৰ কথাটো বিচাৰ হ'ব লাগে আৰু যিসকল ৰিয়েল কালপ্ৰিট এইবিলাকক শাস্তি পাব লাগে আইনৰ মতে আৰু যিবিলাক ইনোচেন্ট এই ইনোচেন্টবিলাক ভিক্টিমাইজ হ'ব নহয় 48 জন ধৰিছে 48 জন হ'ব পাৰে এইটো কোৰ্টে চাব তো আমাৰ কথা Korda long labang so alam pen ajok case chedan bo mahut government pen hakhi ki piduna tumaphan ke ther ke hapu akoi PC apran ke damjui abhini lapo Ajit Kumar Nath lapen Gopal Chandra Dasatum FIR pidet 18 সনত জুন মাহৰ 8 তাৰিখে সন্ধিয়া পাঞ্জুৰী দকমকৰ পুলিচ থানাৰ অন্তৰ্গত পাঞ্জুৰী যিটো ঘটনা মকলিন সিঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এইটো আচলতে আমিতো বাৰে বাৰে কৈছোঁ এইটো আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু আমি ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ এতিয়াও কৰোঁ আৰু কৰিম ৰিয়েল কালপ্ৰিট সকলক শাস্তি পাব সকলটো শাস্তি পাব লাগিব আইনৰ the real culprit should be punished as per law of the land but in the process no innocent person should be harassed or victimized etu hol ami bisora etiao ami courtor osorot judicial system ot ami বিশ্বাস kori gotike justice to deliver hobo just Kangthi lang so alam ki along kepat hibega phan bisarsi thetan kangsai lapen adai do nangji seta kinepta abang phudak do kokta hai lake court si ingsai po seta kado kabya phan kape jogdonji aphan KARBI advocate longbir ingti kathar lapen arkoi ingti kathar aphan case ki piatum ningchirui pen case chen mate withdraw thoji aphan hamphanga songpen chuning ripon তথাপি আমি চুপচাপ থাকিলো আমি হ'ব এইটো হৈ যাব বুলি ভাবিলো কৰিলো কিন্তু যেতিয়া কোৰ্ট কেছটো উঠে নগাঁৱতো সেইদিনা টিভি চেনেল আৰু মিডিয়াবিলাক দেখুৱাই থাকে এই চিনেৰীবোৰ এই চিনবোৰ দেখুৱাই থাকে এই নক্সাবোৰ মানে আকৌ ৰিমাইণ্ড কৰাৰ নিচিনা চবকে যে কাৰ্বি মানুহ সঁচাকৈ খুব বেয়া এইটো নিচিনা হয় এইটো সাব জুডিচ থাকোঁতে তেওঁলোকে কৰি আছে এতিয়া সেইকাৰণে এতিয়া লাষ্টত কৰি থাকিলেও আমি একো নকৰিলোঁ কিন্তু লাষ্টত দেখিলোঁ যে 4জন নে 5জন নে কিমান সাক্ষীসকলে কৈ দিলে বোলে এইটো সঁচা নহয় বুলি কৈ দিলে বোলে কোৰ্টৰ ওচৰত আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ
Bangso alam pen khay hijan kachar bo kabe de jia phan hamphanga song pen phirang kya mailom mingje pon Dipu pen Roshan Hanse KARBI ANGLONG live Assam Badminton Association Kacharabdun pen KARBI ANGLONG Sports Association Patir PPC Pinik Kasa Pathuak Lamalong CEM Tuliram Ronghang Ingpusi Kapathu Pangcheng Ponlo Ingdeng Trokebra Troksi Yonex Sunrise All Assam Inter-District and Open Championship Badminton Kapathu Kachepate Pangcheng Ponlo Pathu Chengchia Prang Assam Badminton Association Alama pen Kasa Lama Ingthursi Ingdeng Trokebra Troksi Labangso Badminton Kapathu Ing Samjin pen Pachun Long Thek Jia Phan CEM Tuliram Ronghang pen si Ingpulo World Champion Midway Champion Royal Inglenora Jalan Putih World Champion Badminton final besok champion ini kalau kami KARBI ANGLONG untuk Johar 20 sponsor centro Wailoi Jabo karena kita susah tulis itu karena All Assam Inter-District Badminton Championship pun প্রথম আমি KARBI ANGLONG itu আমি bisa আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আবার আমি চিন্তা কৰি আছো নেক্সট ইয়াৰ আমি ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ বেডমিণ্টন যিটো ইয়াত পাতিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো এই বছৰ মহাবছৰ নহ'লে 2-3 বছৰৰ ভিতৰতে আমি ন্যাশনাল বেডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপ আমি পাতিবৰ কাৰণে দিছোঁ Laso opi kapathu ajai mek setame pangcheng phidlo pini kapathu kangpu arni Assam Minister Piyush Hajarika KARBI ANGLONG Autonomous Council Deputy Chairman Rutesh Inghi EM MAC atum lapen Assam Badminton Association Dunmaipu L Himanta Kongchunbang Omar Rashid pendanglok penangan Cherabdun atum Chetongdun pini kachepate cheng arni Assam angkang pipen Long District Trainer gepatum Chetonglo lapen bang pharo phosose pathu bang phubang phiatum chepate dunlo Camera person Roshan Hanse pen Sarjip Kathar KARBI ANGLONG live Harlong Juve Rong Thomarat Patir Piponsi kilometer isi rajite majak PWD atawar kahino akile kile thupiga jok Harlong Sangti ke thokan parta roller kapi koipen donga khokki phurasai kedeng labangso PWD atawar contractor Klembang Phu Richardson Hanse aphan apong PWD asai kam lapen radatum kachuning rinon puan ke claim kledat ajoksi kacheleng ki sungpen ke jok jiaphan kam claim nang koklopusi Harlong Juve rat chethan West KARBI ANGLONG Socheng MAC constituency kaparlo hamren pen hichikimi pen soil conservation asai hem kachileng PWD atowar kahenu akile kile thupika jogari motor kachileng kisumning rijo anpinno hamren along Richardson Hanse contractor Klembang Phupen labangso atowar kasemar kasai oyang thegra atum arnimang kachelat kisung kachithan bangso atowar surihini rakre troxy pen pining surihini rakre sirkep anta pitang tidet ajok sai jokje sira thurpak pen kam klem nang koklo puta hawar arat pen lamthe arjulong Nasa tabar nil tum ningarong olo, te dak sarkar pen nil tum phala sotwar nang pilo, laga CM package pusi apa nil tum macini, lapan aja non punon sa tabar nil tum kelong pon ningarong olo, lapan puthata contractor sa methang amunit, lapan dak lokal amunit si kelong lo, ansur si ningarong mucot lo, bonsta, akijor bangke akam petang tidak. Peklem kapanglen colma pene ke beng pan man te tang kaposa pene kisung pentong lom subak ke sang ma pusin to matha onsta lom so kalidar lo non an bangke yurding o api an ga chong hong api sta ke klem ji kalila pene sang tiar long apa hinan ta cheroi contract Halapu PWD asai campaign sectional assistant Mohan Bora ahin pen ke jai pontuke Jarhan se paisile বিচাৰছে তেওঁলোকে তেওঁ টেণ্ডাৰ এগ্ৰিমেণ্টত চহী কৰিছে কিন্তু সেইখিনিলৈকে কোৱাৰ পিছত তেওঁ কোৱা নাই তেওঁ 1000 বাৰ কোৱাৰ পিছতো তেওঁ কমপ্লিশ্যন কৰা নাই সেইটো সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এছডিও labangso atowar anathu school pinang andola pen Waisong College sitame laso atowar damvek nangji KARBI ANGLONG Autonomous Council kacharia tumpen bangso atowar kaselang ponji aphansi
rat pen chuning ripon rinti Hamren pen Daniel Inghi KARBI ANGLONG live ni hanglong ri baptist risoi jang kajalang amai pen patir piponsi pini pen dokhora hidi pathua klamalong ni thoma pharman football kapathu padopon Labangso kapathu ponalong aluhi sarpu aman pen first Asian Master Game kapathu along ke thom angdeng kachipalong dun medalist Rajan Rongpi kachitong dun along manpeng aluhi pherangki klembangphu Bisnu Lekthe NKBA Mission Board Chairman D Milik Aton Tokbi DSA Maipu Samprite Rang pen chenglok ke the kiding atum chitong dun si pini football kapathu ke chengpon amayalong RDP dun Ada por phai Gracia por malom pen football kapathu pon laki Richo Mili Baptist Church Atiran atum Arlong Pera Baptist Church Atumapan Gol Khopen Parempon Rajan Rongpi Ahin Pen Labangso Football Kapathu Mesen Pen Kapachun Pamit Hekje Phan Arnama Hirjume Hangpidun Lapen Kapathu Thek Serlote Mithang Kengka Charjap Hekje Phan Do Kapathu Pen Ta Okran Mesen Pupen Chenglok Penang An Alam Kithan Pajermi Pon Bukajan pen anon terang KARBI ANGLONG live Pinia ADAP ABIRTA bang kelapan sikang toniklo demi thakme kardom